Sure, guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. Hayi, yabatshazwa ngapha nangapha i-country yasha bafethu. Namhlanje ngifuna ukuthi sikhulume la nge-series le ephumile lapha ku-Netflix. Hayi, abantu abawuvala umlomo, kuyabatshazwa ngapha nangapha. So uNetflix ukhiphe i-series lapha ibizwa The Polygamist ya. So i-leading actor laphana uSidumo Mtshali-ke indoda ngempela-ke ikwaziwa when it's come to amagigo actor ngempela hayi yalikhipha unyawo laphana-ke. So laphana-ke ukhipha ubhozo-ke laphana because uyena muntu oyi-character isitori esikhandelwe kuyena. So le series le isusela from incwadi ephume kudala ngo-2012. So abantu abaningi bathi mhlawumbe umbhali wale production lo mhlawumbe kuyena umuntu okhohlakele kahle kahle umuntu okhohlakele umuntu owayebhale le ncwadi lo. So yayibhalwe omunye usisi waseZimbabwe laphana ubizwa ngoUsunyathi. So akaqali ukubhala incwadi, ikhona incwadi yakhe engayifunda ngo-2020 Gold Diggers lo, because ngiyakhumbula leso sikhathi nje le time sivaleke nge-lockdown ela ngiqala khona ukufunda ama-novel amaningi. So ngambona lapho igama lakhe. So le series yenziwe from lapho kwathathwa ama-actors azo-actor laphana, and I think badilivile laphana. Bakhona abantu abadividekile, abanye abantu bayi-hate show because of isithembu and stuff. But when it's come to production, when it's come to acting, I think laphana badilivile and bayihloniphile i-platform ya-Netflix laphana. Abantu abase-America, abantu abakuphi abazoyibuka bazobona ukuthi eMzansi sinama-actors ayi-quality ngaphela, ngoba laphana bakhona abantu abafana uGugu Gumede laphana okuyena oNdlunkulu laphana kaLomjida lo, uJonas lo, okuyena umuntu ogilimanga laphana. So yena-ke usisi lo uGugu weke actor laphana ukuze abaningi bazomazi bamkhumbule ngoMamlambo laphana. And i-production company isho ukuthi uzalwa laphana because i-Stained Glass leyana production. So ibona abantu abasho ukuthi uzalwa, even ama-producers laphana ngibonile igama lalo mntwana lo undodakazi lo kaMongameli Jacob Zuma laphana, uGugu Zuma laphana ukhona kwabanye abantu abaproduce le show. So I think besebenza nabantu akasebenza nabo before abazi abantu abafana nabo Gugu Gumede laphana. But-ke baningi abantu abakhona la kuKenneth Inkosi, ukhona noCelestial Ntuli, and uKenneth Inkosi laphana omunye umuntu odeliver laphana. I think u-acte kakhulu laphana. So bakhona I think no Mesheki, I think ngibona uMesheki Mavuso laphana as uminister laphana. So story sakhona solid, and I'm happy ukuthi ngibona uNetflix enikeza i-production company ama-episode awu-22 because angaze ngibone leyo kwisizini ye-1 because uNetflix nje udume ngokuthi istory eningi uvamise ukuthi ey'khathi short ey'summarize istory sinile singasayenzi sethi mhlawumbe abantu babeza bezopitcha u-10 episode banikeze 6 kuthiwa yithani ukuyehlisa le ntweni so that nizofitha kule budget ka-6 episode. But laphana banikeze ama-episode awu-22 for season 1. So laphana I think ngempela babreak ama-record, babreak i-budget laphana eNetflix, iningi imali ephumile laphana. And nje even i-setup nendlela eshuthwe ngayo-ke inswempu ngale ndlela yazi uNetflix when it comes to production benza show isiqiniseko. So I think nje mina ngengize ngibadlela umoya le nto yabo ngayinikeza nje mina u-10 out of 10 laphana, i-outstanding ngale ndlela. Ngiyazi abantu abaningi bayacomplaina about ama-issues indaba yesithembu ukuthi mhlawumbe lo Mjida isithembu akase-representanga ngendlela e-right laphana. But I think indlela ebhalwe ngayo le nto i-interesting, even though ithande ibe nama-sex scenes athanda ukuba maningi ngalaphana. Hayi, umdavazo laphana mningi kakhulu laphana. But mawuthi wayifunda incwadi, zonke lezi zinto ezenzala lapha zisuka from laphana encwadini. So nasencwadini vele nama-sex scene akhona laphana. So I think nje laphana bazama uphoqela lento evele ibhaliwe laphana. So abantu abaningi bengagcina sebecomplaina ngakho ukuthi no le movie lo i-too bani i-too sexual. No, nencwadi lokuyona esola kuyona kwayona vele i-too sexual. That's why ngithi mina umuntu okuyena okhohlakele kakhulu, okuyena umuntu onothi kakhulu yilo sisi wabhala la ncwadi lana. Hayi uyena umuntu wemkhuba-ke loyo. But-ke i-production yakhona inswempu ngifuna uqamba even ama-soundtrack indlela asetshenziswe ngayo laphana. Ngibe happy ukuthi ngibona i-production yaseMzansi ngiyibone kule level ya. So mina angizukudlala ngani, ngizonikeza u-10 out of 10. So abantu abahamba uyibuka laphana, ngifuna ukukhuluma nge-storyline because abantu abaningi abakayibuki iseyintsha. I think ayikahlanganiswa nano-4 days iphumile. So nje isewumndaba mlonyeni, wonke umuntu ukhuluma ngayo. So abantu bazoyithola ikhona ku-Netflix, iyascreama right now. So I think la show lana izo-spreada across the globe laphana. Maybe omunye wama-actors akhona laphana mhlawumbe angagcina esethola igig, especially laphana abantu abafana nabo Sidumo laphana, mhlawumbe igig kuma-shows a-international because uNetflix awuyona i-DStv. uNetflix into yakhona ngoba siyibuka nathi abantu abo-Mexico nabo-America same time laphana. So I know basi-represente kahle laphana. So mina ngiyayivuma uSidumo I know awuzenzela into zakhe. I know hayi awubahlephulile abantu hayi
Na ngithe mase ngimbone sebhenda usisi lo uSile Santula angibone khona ukuthi hayi le akekho dabula kule ndoda laphana. But-ke amadoda ashadile amaningi ase-South Africa, I think bazorelate kuyona because abantu abashadile lakhe babhizi labo bantu. So I think laphana hayi uba-represent-ile-ke bona. Even though bona-ke isithembu sabe singekho official, sesakhe ngisithanda wahamba incwadi sagcina sesi-official laphana. But maningi ama-debate asukayo la, mhlawumbe abantu bengakhomenta besho imbonayo, but mina ngephi nge-production, ngephi nge-storyline, ngephi nge-acting edi ikhona laphana. I think hayi lukhishiwe unyawo laphana. So yeah, shout out to Stain Glass Production. I know benza into enkulu kakhulu laphana. Anyway, sekhona ku-Twitter ethi Speaker Nawe, sikhona ku-Facebook Speaker Nawe, sibe khona ku-TikTok Speaker Nawe Show. Away, we out.